Ku cyumweru gishize abakunzi b'imikino ngororangingo cyane cyane mu gusiganwa ku maguru baciwe umugongo n'inkuru y'urupfu rwa Kelvin Kiptum. Uyu Munyakenya yapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Kugeza ubu niwe bari ku mwanya wa mbere ku isi mu kwiruka marato ibirometero 42. Umuhango wo guherekeza Kiptum wabaye uyu munsi ku wa gatanu mu karere ka Chepkorio mu burengerazuba bw'igihugu. Uretse kuba yaherekejwe n'abantu benshi cyane, hari kandi na bagenzi be basiganwa ku maguru bo ku rwego rwo hejuru, abanyapolitike barimo Perezida wa Kenya Ruto na Sebastian Coe, Perezida w'ishyirahamwe ry'imikino ngororangingo ku isi. Abo bose bakoze urugendo rwerekeza i Chepkorio aho Kiptum yavukiye, arahakurira ndetse aba ari naho aruhukira. Habanje kuba amasengesho yo kumusabira. Kiamini ya kwamba kwa kuwa Yesu alikufa na yeye akafufuka tena ndivyo. Amen. Kiptum yashyinguwe akikijwe n'imbaga y'abantu benshi, aho banashyiraga indabyo z'ubwoko butandukanye ku mva ye. Mbere yaho gato habaye umuhango wavugiwemo ijambo rya Perezida Ruto wumvikanye avuga ko urupfu rw'uyu musore w'imyaka 24 rwabashenguye rukabashyira mu bihe bikomeye kuko yabonwaga nk'ejo hazaza h'imikino ngororangingo muri Kenya. It was really a very heavy moment for us because in Kelvin we saw the future of athletics in Kenya. Mu ijambo rye Ruto yongeyeho ko Kiptum yari afite impamvu nyinshi zashoboraga gutuma adatsinda kurusha uko yatsinda, ariko akomeza gukorana umuhati ibyo byose arabirenga. Kiptum wari ukiri muto mu myaka yatangiye gusiganwa ku maguru muri Kenya ndetse aza no kugera ku ruhando mpuzamahanga ubwo mu kwezi kwa 10 yatsinze irushanwa yari yajemo mu mujyi wa Chicago hano muri Amerika. Ubwo nibwo yahise aca agahigo ko kwicara ku ntebe y'icyubahiro nk'umukinnyi wa mbere ku isi, umwanya wariho mugenzi we n'ubundi wo muri Kenya Eliud Kipchoge. Icyo gihe yaciye umuhigo wa marato akoresheje amasaha 2 n'amasegonda 35. N'amarangamutima menshi, umugore we yamusezeye yagira ati, nzagukumbura, uzahora uri urukundo rw'ubuzima bwanjye kugeza igihe tuzongera kubonana. I'll miss you and your love of my life forever until we meet again. But I promise to gather my strength for the sake of our children. Ngusezeranije ko nzegeranya imbaraga zanjye nkorera ibyiza abana bacu. Ayo ni amagambo y'umugore we Asenath Rotich. Kusema tumeshindwa na pia ni uchungu. Hari ariko n'abandi bantu benshi batanze ubuhamya bw'uko bamuzi, barimo abo biganye, abo baturanye n'abandi benshi. Kelvin Kiptum alikuwa schoolmate, alikuwa mtu humble shule, alikuwa mtu mzuri. Rest in peace Kiptum, till we meet again. Bose bahurije ku kintu cy'uko Kiptum yari umuntu mwiza kandi wicishaga bugufi. Umuhango wo kumuherekeza wasojwe n'undi muhango umenyerewe mu Kinyarwanda wo gukaraba. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.